uNjoko uthi noma kanjani ku-100,000 ukhala wemuka nawe kwikhuphuka nezakho. Nabantu kwethu ufuna ukukhuluma iqiniso. Kunabantu mina beke bengivone kwethu ethi Njoko angeke ngisho kuye emcimbini wakho kodwa ngithenga amathikithi awukuthi ngesimo sokuthi siyawazi amandla akho sesifuna ukuthi manje siwabonakalise kubantu. Uyayizwa leyo ufuna sikhulume ngoba akuselona icala. Uma unemali yakho ukuthenga 5 thenga 10 uyathenga bewathenga amathikithi ngitayi uma uyinendlela okwaphathisa eThekwini abantu baseThekwini kunikwa abantu amathikithi uyayizwa lona uma unamathikithi awu5 nikana abantu abaya khona uma unehlobo awukwazi ukuthi awunazo ihlobo eThekwini uma zikhona ihlobo eThekwini athenga baningi bahambe bemcimbini so lokho ke I think it's fair and square ngoba umncintiswano buthini basithengena amathikithi angethi so ke lokhu nje okwakwenzile akukho okunye ngalokho abantu bathenga amathikithi kwedlula obe unumber 1 isikolisi kubalandeli bonke bona ngoba mhlawumbe kungenzeka ukuthi uma uhleli phambili kuyitshela ukuthi usuhambile ngoba lo mncintiswano ngendlela obushintsha ngawo ubukutshela ukuthi ukuthengwa kwamathikithi amabili ngalo langa noma u5 ngalo weekend ushintsha yonke into yayizwa lo ingakho mina ngathi uma uqala umncintiswano ngangunumber 6 washintsha umncintiswano kwaba u2 weeks nganoma kwaba u2 weeks ngaphuma emncintiswaneni baningi abacolo bekhona ngaphuma emncintiswaneni mangiphuma ngabuya sengizoba unumber 3 lo oqale ukuthi competition le event ikhona azange kukhulunywe ngayo njengokuba ungena uNjoko waba unumber 3 ilokho bafethe ngakusho nami ngiyamakala nje mangathi semina sengifika nakade ngimile la bakutshela mina ngizela ngilandwe lapha kwathiwa ngizoperforma ngunumber 3 kodwa mangifika la ngamangala ukuthi hawu kwathiwa ngathi ngithema ngelapha ngezwa ngidlala ingoma ikhansela ngathi kushuthi mhlawumbe ngunumber 2 ngoba nami benginento yokuthi ngenzeka ukuthi kube ugatsheni phela ngilikhuluma iqiniso ukuthi uyena umuntu sonke bese ngitshe ukuthi mhlawumbe ngenzeka kodwa ngesinye ukuthi nami ngibacelela abantu ngiyabonga abafuthi niqhubeke njalo njengoba sazoqhubeka futhi abe khona futhi abe mkhulu kunalokho yabona nje ngoba abantu belindile ngoba balithanda ihobosha bayazi ukuthi kusele mina nogatsheni so ukubi ukuthi abantu abasasibona ngasikele nami sengiphatheka kabi ukuthi angisalitholanga leli thuba lokushayina phakathi kwabantu manje semu-obvious imali uzoyithola kumnyama kubomvu imali uzoyithola hobosha kumnyama kubomvu imali uzoyithola ngoba phela kahle ngithi ngunumber 1 top 2 phela ukona number 1 bese umgatsheni mina ngitshelwe njengamanje sengitshelwe abantu bebephethe uhlelo lapho ukuthi unumber 1 bekunjoko which means akusekho uzoshintsha ngizwe ngabantu 100,000 emshisana 100,000 confirm kade kungade emshisana ngizoba uma usungenzela ngizobenzela abantu iqiniseko 100,000 usungena asakazi mathikithi nayo asakhalalisa kakhulu hoboshe usebenza kakhulu ngibonga kakhulu kanza kwethu phile nje intathu qhubeka